All India Radio Imphal Medium Wave Meter Zathum Somli Point Khat Kilohertz Gyat Somgya Leni Le FM Megahertz Zale Thum Point Nga Panong Ki Pangkya Paite Program Ahi Tunin Thuthak La Khom Simna Le Ngai Khitu Ten La Twal Leng Na Hon Tel Khom Teu Nga Ina Ine Dingu La Tel Amasapena Inga Idingu Siano Zoleya Achi La Lian Lun Chin Sak Deya Hon Tel Tu Chenaya Pan Joseph in a group member Pi Ginswan Kap Lian Thang David Thangmuan Lian Manila Ruby Mong Hadlang Melody Siami Le Hao Ngai Te Ngai Dia Ahon Tel Ahi Ingai Dingu Siano Zoleya Gamle a iti Hem sim tulawa Gamle a sundi Amiza tual niya Selung tuak lote Hambang buhay komdi Hong siamo siano Amiza tamte hambang hong wai kom vemo tun khat pan nong siam te lai som le liang te do gal tang lowa nun noa ma tui bang goma pal khom ding zata siano lumbang hong sungin Lele misa itsim tu lela lung tup ki bang tia sim tu lel teo kam vang langaya kam le mi zata lunga tua sim tu lel thei lo ding mo Amiza tamte hambang hong wai khom ve mo tun khat pan nong siam te lai som le liang te do gal tang lowa nun noa ma tui bang goma pal khom ding zata siano lumbang hong Hat pan pia zo ta von toi te an bang na itle lai lung gel ki kin misal liang te nun bang nop na di thunei na le sum na pampai ngam dia Amiza tamte hambang hong wai kom ve mo tun khat pan nong siam te lai som le liang te do gal tang lowa nun noa ma tui bang goma pal khom ding zata siano lumbang hong All India Radio Imphal Christy Moibyak Sain Thutak La Khomasim Apaita Daka Somni Leli Sungin Manipura Mipi Van Tang Le Central Armed Police Force Te Ki Gomin Pasal Som Kwa Lekhat Le Nume Somni Lesagi Aki Gomin
mi zale somne gyate COVID-19 positive case confirm thakhiu a apaita da kal somni leli ma in RT-PCR test tungton in mi zale somne sagi te COVID-19 free upon in omu tulelin positive case sang thum jasagi som nga le thum a waite laka active case sang khat zakuk som kwale gyat omlaya adam swa sang ni le som li leli phata virus shut out kichi plastic coat device gamdanga hongki thanga state health department in Hitsibang thilte apan pilwan ding le janglo ding in mipi te theisak health department le deputy commissioner thobal in thuswa abol dungzui in tuni jinglam dak soma panin casualty le maternity department te honin omding a yaito kisain medical officer in charge te le sister in charge te apoimo bang sem kheding in thupya kinomu tunia neya om the one day monsoon session of Manipur Legislative Assembly pen anaphamta heutulian thumte sana piakhun ne masak hoisak na in sunung dang ni ding in swanin om heitut khom na hona Congress Legislative Party leader Okrami Bobby in tugian khom di te lui khyak na nei ding in pi makai le Chief Minister N Biren Singh in hona mwaliam san mi thumte tanjin again na a Manipur Governor lui vet marwa in ahon not siat polpi adin manalian pi ahi chi a Dr Chandramani ahi le alai bugel te state adinga manphama ama ahi dan taklangin Deni Saiza mipol no ma BJP ticket tungtona nagate laka telching masak pe na ahi dan again so in pai homten amaute sa na in minute ni dai di den omu Mizoram University in Sanin undergraduate exam tunia pat dinga gel sa ompen student bodies le Mizoram Principals Council ten nget na abolu dungzui in khanon ni thuma din swana MCA le BCA exam ding hunbel swan hilo ahi dan theisak Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal in Revenue and Disaster Management Department te kyanga state sunga solkal gam a low bol te sui khyak na nei ding in thopia a state sunga district som thumle thuma pan deputy commissioner ten survey bol ding in leng theisak Amau report abol zo changun Assam solkal kyanga submit dingu a panlak ding dan solkalin gen khom ding hi Mizoram Chief Minister Zoram Thanga in Governor PS Sridharan Pillai in lockdown sunga poem anagelte laibu a ki bol corona kavi thakal kichi honna ne Governor in English le Malayalam in booksom le thumbol kheta a video message tungton in leng alai bugel ni te Guwahati High Court Chief Justice Ajay Lamba in honna anane tahi Sri Lanka a Mahinda Rajapaksa in alive na ding in Prime Minister hidin kichiam nani Colombo Gea Kelania Mahavi Haraya hunsat na hona anaupa le President hi nalen Gotabaya Rajapaksa in kichiam sak Cabinet member dangten kalnon changin kandi muna kichiam na nei dingu Mahinda Rajapaksa ahi le apaita kum sangni lagu kapan sangni le somlenga tan president hi na analen hi Bangladesh sa tuilian in Kiamlam North Northern le Central Munpe tuilian in hanok diak a tulelin tuilian nga kya danger level tunga luangta tuilian in Bangladesh sa district som thumle thum sunga mi lak som nga le li te sukha a Ministry of Disaster Management and Relief in Atwa Dan in tuilian zakin mi somli le khaten ahin naw tan taw chi Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath in officials te kyanga tuilian in Anokhak district te drone zangin le ground patrolling by in and khazel ding in Thopia district magistrate te leng relief van home kheding in Sol tulelin state sunga district somni a khota zagyale ni te tuilian in tum Prime Minister Narendra Modi in Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath laithon kha ka hi chi social media ahong ki thezak pen thuzwa hi chi in sokalin thezak Press Information Bureau PIB in leng tweet tungton in highlighton alem ahi dan hilchian Railway in Tuniapan Independence Day ni tan Cleanliness Week siantho na kal in sangding yai kal in rail lampi te rail station te le akim akyang te ha na zat hiding a
Railway Ministry in hai huna plastic nin pai hom te ha na thopi tak om ding chi Defense Minister Rajnath Singh in tu ni sonungin Atmanirbhar Bharat Saptah kha kheding yaina tu pahi le Prime Minister Narendra Modi Vision Self-Reliant India mani ki todel chi le increase local manufacturing mani khut swak pun sakle toy sang ding chi nung thuap na dana kisom kya hi dan Defense Minister in Hilchan tunia dinga thutak la khom isim the yai teng ahi COVID-19 dona a frontline worker te na sep pan pi in la pa toy dan siamin thuzau the jak tu in pangken thubel chian dol le thudik na theina ding in Ministry of Health and Family Welfare website a panla zel in la COVID-19 the jak tu in kwa ma ngo ken COVID-19 veidam kik te ten bol mai loin thu hoi le ma ban la met na to han thon zo in heinat na ve kha le quarantine a om khate min hi na veng min te pholak ding a hi ke thu swat tu Ministry of Health and Family Welfare Government of India Latel ani na a ingai dingu hongpal ding chi la chingthian ngai le alom te sak deya hontel tu Delhi a om muang tunglotin lam ka le Imphal a alom te donglian mang thangkhan siam khamkhan swan paulalmon chingui te lulun biak dik le kimno te ngai dia a hontel a hi ingai dingu bằng khăn na du li gam noa tua na bu pa te nga bằng lên na khúc chinh ngam bom tháng hồ lian đâu lên na gal qua đôn lên tulpan kai zota bạc băng đôi in gầm lê gia bằng run lê xia nhìn lúm băng hồng sung đi nga dầu lê hay sa băng hồng pal điên sa băng tạt na zun lo tulpan in bom li ya ye upan ma bang pat sa gya bang zun le zole hey sa bang hong pal ding lung angil lo in bak bang gam lê ya bang sun lê sia ni lum bang hong sung đi nga zo lê hey sa bang hong pal ding bang pilin se lung gel thak ni lung ki tua kin gam le ya bang zun ni sing dang lua din pam lua sa nge lung angil loin bak bang gam lê ya bang
lei hei sa bang hong pal ding hi latel athum na inga idingu iwang khopi chi la h mang tungnung le alom te sak dea hontel tu jiria om swan khan thangin mun tuam tuama om alom te alex guite thianal jeff kakai kerli sangui tele martin te ngai dia ahon tel ahi ingai dingu tunia dinga ngai khetu ten la twa leng non tel khomo ingai the hi ting ahita all india radio imphal jingchangin thudak la khom simna le ro sang lo le alom te apan pupa la ngai na ini dingu tuni taklam dali le minute som ligin to kitonin ihunu abeita munjia paite program ngai ting ting omnom le mangpha